Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Santiago Kapitulo 3, versikulo 16 ken 17. Iti sa dino man nga ayan ti apa ken panagririri, masarakan met ti di panagtutunos ken amin akita ti kinadakas. Ngam umuna-unay, nasinaw ken awan mulit na ti kinasirib nga aggapo iti ngato. Natal na alumanay ken manakigayam. Manakipagrik na ket agbo nga iti nasaya at nga aramid. Di mangidumduma ken agin kukuna. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Napanan ka din ni tatang mo, apay nga awan manan. Dinagasmat ni Tata Dalmas itay nanang. Ada ka no papananda. Ay, no ni Dalmas manan apada na amamartakan manugal. Ay, awan manan no kastoy laang. Anya ti awan nanang? Awan manan tinasaya at amaturong da. No di iti ayan manan ti ara kung nasugalan. Kaungit yung manan ni tatang. Ay, apa agday dya inton sumangpat. Alangan nga katawa ak no sumangpat. Mangagtuman amin nakaaruban tingiwat yaw. Anya ko mati bibiyang dagita akaaruba. Agngiwat damat ano kayat da? Naabak ka man nga tan iti sugal, tamadi ti widawid mo asim mangpet. Hoy, di nakman pwisitin. Malas samot ti ipapanmi ti sugalan. Naabak kami manan. Isardang mo nga min dayta abisyo. Ay, pagtaktaktakam laang dayta. No isardang ko, di sana ka makasubot. Sayang dagiti naalada kanyak apirak. Riniw-rew numaurnong. Bak nang tayo kuman, no igam tayo dayta riniw-rew apirak. Kasanon no agnanayon ka amaabak. Oh, saan pa dimteng ti swerte? Ngaminton dumteng dayta kanitaw. Magatang mo to amin na kayat mau. Anya kumangay ti paggatang ko? Bingkol? Bingkol nga. Ti abakag ariniw-rew ah. Agsublin to amin anaabak. Nangisip to amin akan nawayan. Na. Awan pa'y dakita ka nagswerte iti sugal. Mga no siyak to ti umuna abumaknang ken agswerte iti sugal. Sumardeng kan. Ay, mga no jak maputan kat ibarsak ko ken katoy baso ti kape nga awan gatas na. Na. Ay sus. Naglawa ti basura na pangibarsakam. Siyak pa'y lang mat. Nay, ada pa'y matgayam ar-aramidang bakit. Sige. Siyak man lang ti agluto. Ay, alaman nga rod lakay. Nabanuga kun nga aglablaba, iso ajak pa'y nakalutaw. Di kagdanag, bakit? Tulungan kay ti trabaho, tapno di ka marigatan. Ay, agyaman aken ka lakay. Ad-adda amain labaken ka, tanadungo ka. Rumbeng lang agtinulong ta, tapno awan ti agrigrigat. Ngam di tabangir. Mas daawak no apay akan ayon da nga agbinbinog ka. Mas daawak met. Inaldaw dan samat nga agapa. Kaasi ti anak da akan ayaw na makangkangeg iti panagapa da. Apay di ka pala nakalutaw? Ado ti inobrak. Ado ti araramidak. Oh. Imbagken ka taday talabaraha ti kanayon mo nga into na rin. Isungarod nga adda asawak. Tapno adda mga sikaso kanyak. Para asikaso ka di lang ti gapunan no apay nga inasawa na. Pasat na amin dagitan. Nakiasawakan ka, ta impagarup ko no ay ayatan na. Ay na. Ngam saan matgayam, ta inasawa na, tapno adda ibaon mo laang. Di ta ka man laangan. Ay. Kasano ti panaglutaw? Awan mo araramidam. Sika na ti aglutaw. Ure awan mangmangan no di ka aglutaw. Anya? Tatang, awan ka diti makan. Agsubli akpay ko medyo pagadalan. Ne, apay, di ka nagbalo na ya. Awan nga min naluto itay bigat a balunek. Iso ajak nagbalon. Ita, awan manen tinaluto. Dinto mo nagluto, tinalaing nga inam. Napananayan ni nanang, tatang. Apay adi ka mat nagluto. Kat ada ka mat la dito unag tibalay. Ne, apay trabaho ti lalaki, ti agluto,
Kasanungay nga rod. Maladawak manan Basol ni nanang mo. Dintumo ngamin nagluto. Ang mga noday naramid na Uray niya ti aramidin na no oras ti panagluluto. Rumbeng agluto. Inton sumangpet. Agsubang kay tumanan. Mapan ka din iti pagadalan? Saan pa'y? Saan damat na nagluto iji balay? No agluto hala daw ako na. Mabisbisi na kun. Umay kan, tamangan tayo iti balay. Kababayin mo't kadalulo kun lulam. Anya ko matipagbainam. Sa maysa, ada na pananda. Agmay may saak. May kan tamangan ta. Ay, mapan kakadimat iji pagadalan inton madamdama? Wan, isong umay kan. Tagkuyog tanto ang mapan iti pagadalan. Sige Ay, pasensya ka na makipanganang iji balayaw. Mabisi na kun. Umay kakit din. Tapnada kadwak amangan. Kunam nga da na panandalulo kun lulam. Naimbagman ta nagluto da pa'y sakbay apin manaw da. Saan da apo manaw nga awan na luto no amuda nga agawidak nga umay mangan. Maladawak no di dagluto. Imbagman. Iji balay. Awan na luto iti kastoy nga oras. Ay, Mark. Di na ko makagura ngam adaman damagat. Anya day ta. Sige, sa anak mo tagumura. Abay ka di akanayon nga aga padananang kantatang mo. Jak mo. Siyak pa'y kat ti mababainin na. Kaya't ko pa ti pumanaw iji balay. Sa dino ko matipapanam no pumanaw ka. Jak nga rod mo. Nalidayak, gapo iti aramid ti dadakkel ko. No kayat mo. Umay ka diti balay. No kasjay nga agapa da. Nagkapamanan. Ura imay naklakumamot tinulungan. Inagimatang iti baro abarahak. Usarin mi inton rabi Napat patagdibisyom, ngamda kami iti anak mo? Uray kaskasano. Adamat makabig ko akwarta. Uray kas to ti bisyok. Kano nagtrabaho ka? Ada kwarta nga agur-uray. Ngam iti day taasugal. Kano trabaho mo ti sugal, No nalaing ka lang nga giwaras, kan agkubra iti baraha. Ay sos, kwarta ati kabigan. Ay! Kaya't masawan? Napat patagday ta baraha? Sabali ti patag ti bisyo. Sabali mo ti asawa. Day talatan bisyom ti ipang pangrunam. Ngam sige, aramidam. Ngam, dinak mo't pakibyangan no anya ti aramidak. Lakay, nagapan samot dagiti agasawa a kaarubat. Sino nga agasawa ti dakdakamatep? Dadarmuken piling Ay, kas kala agdadamaw. Kanayon damat nga agapa. Gapo iti kinalaing ni Darmo nga agsugal ken agbarteg. Kasaritam tuman ni Darmo, taidyan ng dagiti bisyon. Namin ano akinasaritak, ngam di nakmat italtalag. No si kalaang ti kasjay ama nagbisyo, ay sos, jaklaan mo no anya ti mapasamak. Amangan no maibos ti pasensya ni Pileng, no kasjay laang ti kababalin ni Darmaw. Ni piling mo't, awan lakit ang iwat adagos. Mabalin na dukot, ken bannog na dayjay, gapo iti aramid ti asawa na. Apay akanayon ka rumwar, piling. Anya kumano kanayo nakarumwar? Awan man lamaganap ko kanika. Ay, dan sa mo ilalaki, Narugit talaga ta utak mo. Na. Narumwarak man. Iremremedyo ti masakbayan ti anak ta. Saan akasken ka aday tala bisyom tin into naram. Yung ka man di gumatang iti arak. Tapno saan ako na rumwar. Saan atila matangtangab mo? Di nakman iramraman ti tabisyom? Numadamag kong adda lalaki. Jaklam mo nasawan ti mapasama. Aramidam ati kayat mo nga aramidon. Napatpatigmat laang ti bisyom, ngam iti siya. Ulitak nga ibaga, Sabali ti patagmaw. Sabali mo ti patag ti bisyok. Uray lipaten na ko, untay pa may samutan dito salbag a bisyom.
Nana, ada ibagak ngam pangasayo, tadi yung ibagbagak ka ni Darmo. Anya day tabasang, napatagsamot ti bagam. Dandanin ti panagabrod ko. Nalpasan lagi ti papeles ko. Day takaditinas asikasom, iso akanayon ka arumar. Uhan, Nana. Kasta nga rod. Kasta ka day. Imbag man, nagbiit mo nga imbag na dagiti papeles mo. Insaldak ngamin di bangkag mi. Aramatek nga gabrod. Masapol nga isa ganaak ti masakbayan ti anak ko. Anya ngay mati ko na ti asawam, iti ipapan mo ijay abroad. Di na mo ti panagabrod ko, Nana. Saan ko nga imbagbaga, tamasurunak ngamin, iti aramid na. Mapankanto pa iji ayan daapong mo, no mapanak iji abroad, anak. Ano san tati agin na dayo, tapno maisaganak tinasaya at amasakbayam. Mabayag ka di ijay, Nanang? 2 taon. Kalpasan na. Agawid ak ditoy. Ngam, agsubliak to manan iji abroad. Kasta ka di? Amo ni tatang daytoy? Saan mo nga ibagbaga? Saan na bali? Tawan manan ita. Hay, jak amo no sa dino manan tinapanan na. Kanayon na pumanaw ni tatang. Intun sumangpet, aga pa kayo. Mababain akong. Iso apo manawak, tapno mapanawak tiriri. Anak, agsingsingpet kawan. Isagana ta tinasaya at amasakbayam. Napaanan ni J. Manila ni nanang mo. Ngamawan pa ni tatang mo. Ay, sa dino nga tan tinakadandanunan na. Kadwa naman siguro na dagiti mamartek yung sugador abarkada na, Lolo. Ay, naulaw ni tatang mo. Huga po iti bisyo na. Ay, nagulimak ti balayo. Awan agririri kan agririyaw, Lolo. Maday ti agririre. Kan agiginura barok. Iji balay, kanayon nga aga padananang kintatang. Liklikan dagiti banag a paggiginuraan barok. Kasta ti isursurok iti apok ani Ana. Iso ana singpet ni Ana, Lolo. Manipod agkaadalan kami. Awan pa'y kinapa na iji pagadalan. Kasjay tinasaya at asursuro apok. Liklikan ti makiapa. Hello, Nanang. Anak, ag-flight akon. Agsingsingpet ka dita, wan? Nasingpetak mo't, Nanang. Adak dito balay da Lolo ador. Ada ngamin aramidan may kani Ana homework may. Ada ka din ni tatang mo? Awan pa'y, Nanang. Adayo siguro ati na pananda. Bayam dita, no kasta di kayat na. Inawagan nyo ka di? Awan ganas ko ang mga wakan ko, ana. Bayam aji barkada na ti pamaysana. Ala, agsingsingpet kawan? Uwan, Nanang. Woo! Piling! Ayan nangabakak iti sugal! Ang mga nung nakadanon itan ni Hong Kong, tatang? Ay, di ka man mangrabak dita. Nalakaaya ti mapan iti Hong Kong. Aglugan ka iti eroplano tapno amom. Anya nga oras idi imawag nga ibaga na nga ang flight ka nun. Nakadanon na ita. Asidag lang ti Hong Kong. Si Kamit. Kanawa mo imbagbaga na kanya kamapan iti abroad. Kasano nga ibaga na kin kakit awan kamit tatang. No adda ka, kanayon kayumit nga agapa. Anya? Iso adi na imbagbaga kasta ka di. Isumot lagaya makanayon na rumar. Gapo ka no iti aramid yu. Day tati makagapo, no apay ang nag-abroad. Nay, apay agapo iti aramid ko. Kat jakmot imbaon amapan agabroad. Hello, Piling. Ne, nakalagip ka man nga imawag, Darmo. Apay nga anapan ka dita abroad, adi mo imbagbaga kanya. Damagam ka dagiti barkadam no apay. Napatpatigdakan ka, saan ka di? Kwa, barkadak ladak ijay. Sikat ti asawak. Ti asawa, ipatag. Saan kat apagbalinan ang katulong? Sa kala sumangpet no kay kayat mo? Ay, bakit? Agawid ka na, pang-asim. Ay, saan analaka ti agawid? Sige, ipamaisam dagita barkadam. Bye! Ay, Piling! Hello! Hello!
Ay, agsarita tapay! Hello! Ay, sus. Inidap na mo ti cellphone na. Apay nga Darmaw, hindi ka matan rumrumwar. May kaawak laon iti kaawan ti asawak, tata. Saan ka de nga idi adda dito'y lugar tayo? Kat kanayon kayong agsubang. Italama amiris ko ti kinapatag na, tata. Nung amin maminsan, sa tayo lamarik na ti kinapatag ti may sa tao. No daytoy, katawanan iti sidong tayo. Uwan nga raw da. Ika gumakti agbalew. Tap na inton sumangpet ti asawak. Kahit naurnusan ti pagtaangan mi. Kasta ti kasayaatan nga aramidem baraw ka. Mapasublim ti asawa ma. Nulakat, taagbalbaliw ka na. Ti panagapa ken panagriri, awan nasaya at ngait din na no di pan nakadadaol ti pamilya. Ngarod, ipatag ti pamilya, katliklikan dagiti banag, apakadadaolan ti relasyon ti agasawa. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalal. Kinapudno ken biyan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joseph Binawe. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay parang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 31, versikulo 30. Makaalilaw ti kinapintas, awan serserabi ti kinapintas, nga maidaydayaw to ti babae, nga agbutang kaniyawe. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dalal. Kinapudno ken biyan. Mama, mayat mo't lakad iti suot ko? Wen, iho. Maibagay kan kadaytain suot mo. Ang papanam ka di. Nalipatan yun aya. Itangal daw ti umunang daw ti panagtrabaho. Iso naskin na nasaya ti panagkawas ko amapan iti opisina. Kasta ka di. Kat, nangan kan? Nalpasa ko na nangan, mama. Isungag pakada ko, ma. Tapno jak mala daw. Oh, ingka nga rudan. Katjay ka na yun nga ibilin ko. Di mo partakan ti agmaneho iti kotse. Wen, mama. Di kag danak. Risa, asino dyan lalaki akasasao ni boss? Nagdaar. Ken, italaan nakitak diti opisina. Ni Danday Jay. Kabarbaro nga empleyado dito eh. Iso nga italang ang makitam. Nagtaar. Nang runa no nakaisam. Ang, di mo ganda ten agargaryan ni Dan. Ha? Tamas maibagay ti kinapintas ko, iti kinataar na. Anya? Hoy, tao ni Dan. Saan na banag, princess? No kunak kakukwak ni Dan. Kukwak. Iso at di kan agsaupay. Saan ko pa nalpas na iti papeles? Sa paitan dyan na pagtulagan mi a meeting iti kliyente ka. Apay kasta tilangam. Ha? Kwa? Saan ko pa ngamin analpas na iti papeles? Ket itangal daw di meeting ko iti may sa kliyente. No kayat mo, siya kun ti mga ramid. Tapno mapan mo kita ang di kliyente. Uray sanan. Intol malpaslat tan ti meeting ko. Iyag mo, ta siya kun ti mangilupas. Di kag danag, awan mo't na i-assign a project kanya kita? Ang nagado na gito papeles. Sigurado nga overtime ka, gapu ka na gito eh. Tinaskan, malpas da gito adagos. O sige, ingka kitaanan di kliyente.
Oh, agsuysuyab ka manen. San kan sama na naturog? Kasla di makal dagita ay bags mo. Ay, nagadungamin dya inted ni Princess a papeles. Iso nga nag-overtime makidikalman. Kunak ano tulungan nak. Ngam pimanaw matan apaman nga inted na dagiti papeles. Anya? Inaramid manen ni Princess dayta? Ay, talaga day dya tao. Di na ka man laki na asyan. Way nga rod. Jakman amo iti day dya a tao. Nagalisto nga agala kadagiti papeles kanidan. Kalpasan na, ited na matlagayam kanyak. Ay. Nabayagan nga aramidan na daytaken ka, ah. No maminsan pa'y, di mon awatan ti ited na ken ka papeles. Bayam nga iso ti mga ramid. Ay, apaon nakmanan no kastalaang. Kan, jakayat nga damay baga na kanyak. Dayta ti madigan ko hanaket. Apain na ka, no di mo tungpalen ti ibagana. Ay, napintas ngagpaiso. Ngam nagalasmet ti ugali na. Oh, anya? Nagatag mo ka din dagiti masapsapul yun, balayo? Wan, amin dagiti inistak akasapulan mi iti balay, kat anta dito yan. Kat? Inta nga raw din agpes pa. Inta mat agrelax, ah. O sige. Makitam ka di bakit iti sikigan ti poste. Jay, nalabaga ti bestida na? Apay aya? Ni, maululaw samat. Kita untaman. Okay kayo ka di, nana? Ay no kayat yo, ipanda kayo iti ospital. Amangan kit dinuan niya ti mapasama kada kayo. Ay, intakit din. Bayam na tabakat. Manaktak lang. Ken may saan ta mag-akap-kapin ano day tabakat? Princess, saan ko maakas ta ti panagsasaom? But numat. Isa si kabakat, di ka man agin uulaw dita? Ipanta ni ti ospital! Agpasugnod ka manin ako na akon, princess. Kasapulan jay bakit titulong. Alangan matabaybay ak. No kasta, napatpatagday jay abakat, ngam ti papananta? Ha, basta da papananta, kanayo nakasta. Saan kumamat akasta, princess? Kaasim at jay bakit no baybay ak. Mabuisit akit day jay abakat. Dinadangal na ti aldaw ko. Ken gapo ken kuana, na-cancel ti appointment ta iti spa. Princess, nasaysaya at latta at tulungan ta dagiti agkasapulan. Kan maysa, awan serbi ti kinapintas, no saan mat anasaya at ti ugalim. Risha? Mama, kumustan ti Reknam? Agyaman akta nakapuot kan. Kuna ti doktor abim mabati bipim. Daing baglangan, tada nang yagkan ka diti ospital. Kasta ka di, iho. Sad ino ti ayan tinangyag kanyak ditoy. Pimanaw ka no, apaman anayag da ka ditoy, mama. Daing baglangan ta tinulungan nak. Sana kasi ti kadwa na abalasang. Imbes at tulungan nak. Nagdakas ti panagsasauna. Anya? Wan, iho. Nagbastos jay napintas abalasang. Iso ana dismayaak iti day jay a tao. Ala, bayan yun. Tinapatag kat adanang yagkan ka dito eh. Ala, agina na kay pa'y mama. Asikaswak lang ti bilyo dito ospital. Nakapalas kayo ka din, mama? Domingo ita. Intay makimisa. Wen, iho. Talaga ajak liwayan ti makimisa. Nangruna kat aldaw ti panagdayaw ka ni Apo. Wen, mama. Aldaw ti panagdayaw. Ken panagyaman tayo. Gaputasan na tayo binaybayan ti Diyos. Husto ka, iho. Iso nga intayo nga rudan makimisa. O sige, mama. Agur-uray di katulong ta. Ije kotse.
Nagmaya dadengdenggan ti kasabati padi. Baka pa bang arik na? Umayak manin inton Domingo. Risha? Sika ka di ta? Uy, si kamot gayam dan. Nakimisa ka gayam? Wen, kadwak ni mama. Mama. Iso ni Risha. Katrabahwak. Saan ka di asika titimulong kanyak idi? Balasang ko? Wen, mabigbig ka. Kat agyaman ak unay iti inaramid mo. Ay, uwan. Da kayo gayam dya tinulongak iti. Awan anyaman na, nana. Inaramid ko lang ti amo karumbang. No kasta, sika titimulong ko ni mama. Agyaman ka. No saan agapukan ka. Saan kumaana itara iti hospital ni mama? Awan anyaman na. Tinapatag. Nasayat itan ti kasasaad ni mama. Iha. Awisen da ka kuma. Tamangan tayo iti restaurant. Pangaasim. Ura iti kastoy laabanag. Kat may pakikak ti panagyaman ko kan ka. Sige, nana. Wala. Mapantay lang arot iti restaurantan. Ijay tayo nga ituloy ti panagsasarita tayo. Pakaldawan. Mapantay ti kafeterya. Sa dino ti ayan ni Risha? Napanakinita ni Dan. Awison na kanwa sumurot kada tayo. Sige. Ijay tayo namangan. Kan, aguray ag-make upak laang. Kan, agpabangloak. Anya? Intay lamangan. Kasapulan ka di pa'y ngagpapintas ka nagpabanglo ka. Of course! Gaputa kayat ko napintas ang iti imatang ni Dan. Ken, masiguradok ang maayatan iti makita na alangag. Ala. Urayin ka nga ro, DJ Juan. Dan, busy ka di? Wen, apay, ada ka sa pulam? Awisan ka kumaamangan iti kaasitgan a restaurant. The Princess kan kail ti kakadwata. Ay, pasensya ka na. Diyak pa'y ngamin nalpas dagito eh. Kasta ka din. Wen, next time tulangan. Uray siyak ti sagot. O, sige. Apay na kami suot ka. Kanapay adi mo ginaraw dayta in order mo. Kasano, awan mat ni Dan. Ha? Kanamkit di day ta in order mo. Sana bale. Tadapay matgundaway ang makadwa tayo. Ante, mabalin ka di adumawat itikan kanan nyo. Oray basit la kuma. Mabisinak nga minan. Hoy, sika nga ubing. Umadayo ka man? Ay, nakarkarong ang nadagtal daw ko. Nakangangdud ka! Princess, saan kumamat akasta? Balong? Alam dati nakasupot ang makan. Ikan ka iti sa nga gasot, ha? Igatang mo iti kanamwan. Atoy. Agyaman nak, ante. Nakasingsingpat kayo unay. Sana kasla di takadwayo. Nagpintas ng agpaiso. Ngam nagalas mo ti ugali na. Sige thank you, ante. Mapanakon. Agpasagid pa di mamirmiraot nga ubing. Ay! Bayamon. Ubing dayjay. Angam, pudnumat, ti kinunana. Anya? Mayat ti panagis-isem mo, iho. Ha? Agayat kan samutan. Ni mamamat. Nagmayat nga min ti panagisem mo. Di mo pa'y nadlaw nga imasidagakan ka. Ako, mama. Kinapudno na. Italaan na kariknak iti kastoy. Kasta ka di. Di kalapdan nga agayat. Ang pangasim. Tasaan mula ko mga ibasar iti kinapintas ti may sa abalasang. No di kat ti ugali na. Di kagdanag, mama. Gaputan na singpet. Kain kang runaan iti amin. At dabutang na iti Diyos. Ti babae ang nakakayawan ti pusok.
Risha, aday bagaken ka. Ngam di mo ibagbagay ti sabali, ha? Anya ka di dayta. Di mo kunaan, anapan ka manen nakichismis dita sa bali a department. Kaslakastan. Ang amom ka di. Ngagpasyar gayam itangal daw ti aking kukwa iti dayto a kumpanya. Kat damag ko, ati ina ni Dan ti umay. Anya? Mas dawak. Kasla saan mat nga anak ti baknang ni Dan. Simple ti panagkawkawas na. Man nakigayam, kan naisa mataw. Siguro, dayta tinaisuro kan kwa na. Imbaga takas jay. Saan nakasla iti daduma, nga ipasikat da ti kinabaknang da. Husto tay magam, na respeto ken napakumbaba ni Dan. Aglipstick man. Tapno ad-addaan na pintasak iti matang ni Dan. Excuse me, iha. Adda ka din ni Dan dito yung office yo? Anya, matan. Ay, limabas ti lipstick ko. Ay, disturbo kayang tumat ngamin. Awan ni Dan dito eh. Anya, nagbastos kan nga agsasao? Pumanaw kakit di. Dinadaal mo ti biotic. Ha? Una yan day taagalat mo. Amum ka di. Ati bakit apapapanawam? Ket isutiin ha? Anya? Napintas ka agpaiso. Ngem bastos met ti ugalim. Risha, pudno ka di ti damag? Anaikat ni Princess iti trabaho na? Uwan. Ay, no di na ko mainarami ti kasjay. No di na ko mabinastos ti ina ni Dan. Saan ko maamaikat iti trabaho na? Di namat ngamin matagpalang tingiwat na. Ang mabit man lang. Pudno ka di ti damag? Ada kayon kinidan? Ha? Iko ha? Uy, sika ha? Jaklayin pagarup. Nauna anak gayam ni Dan. Ha? Angaw ko lang. Kat, kaano nga iti kasaryo? Kasar at dagos? Isumat lang titurong na. Sika talaga. Hello, ma'am. Gumatag ka di iti lakok. Naimas da ito kan kalutluto. Princess? Ha? Risha? Sika dayta? Kumusta kan? Nasayat man. Sika ngay. Uy, nabayag adita nakita. Dayto Aglaklako ita iti palitaw. Isupay nga daigatang ko iti kasapulan mi ija balay. Risha, alaak da iti agundaway. Pakawanendak ko ma kadagiti dakas nga impakpakitak kada kayo. Iti madi nga inararamid ko. Iti madi nga ugalig. Itala amiris ko. Nga awan sirsirbi ti kinapintas. No naalas mo't gayam ti ugali. Awan dakas nga inaramid mo kanyak, princess. Ngam nasayaat no nagbalbaliw kan. Kan pod no ti kinunam, nga awan serbi ti kinapintas, no saan anasayaat ti ugali. Katala, gaputa nagbalbaliw kan, tulungan ka ang makasubli iti opisina. Agyaman akunay no kasta, Risha. Awan serserbi ti kinapintas, no saan mat anasayaat ti personalidad na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Megan Galmote. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit.
isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay Panang Tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.